sanibona tani. Ke tla bontsha ke nna mang. Miyekeni umuntu omdala angithi Ha ke mo tlwalle ntate. it is khulumi. Baba. Umuntu omdala, umuntu omdala. Ngifuna ukuthi esikolweni. Okay, ngicela uku-understand. Angizomamela wena ngithi lezi njazi phumela ejartini lapha. Dilana ngoba umphakathi uyacomplaina ngawe. And labafana laba yababona Ukuthi balethe izinto kimi. ukuthi uwo bathuma. Bahlanya. Spam uziphi? Isibhamu siphi? Uthi nginazo. Siphi spam umuntu omdala? Mina nginazo isibhamu yena akakutshela ukuthi sifika phi. Abuti wa ka ba senya mo locationeng ba utswa. So hona le ntate o ba romang hore ba utswa. Ba utswa ntho tsa batho and then ba di beya ko ntateng o. Ntho ntenang ko hona le bana ba banyane mo. Ntate o nka bana ba utswa dintho tseo ba di beya mo and he's been twice ko tropong. Moleni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS pronounce lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, bendithi nje ndizonizela ne-update follow up ekabhuti loya uSipho, andazi nisamkhumbula na ubhuti Sipho ebengase kashiya ingqondo ngoba owake wabulala umuntu before. Bengithi nje ngizonitshela guys ukuthi umkhulu uye wasebenza kwasebenzeka kumanje ngikhuluma nani nje ubhuti seka right. It's just that uthe siba right wacela ukuthi eyojika emakhaya nomama wakhe beka bayele emathuneni la ubaba wakhe owangcwatshela ngakhona. So bengingafisa ukuthi at least manginipha le follow up ebe khona naye, kodwa bengithi nje ngoba bazothatha isikhathi mhlambe inyanga bele emakhaya, bengithi ngizonazisa lapho guys ukuthi ngoba ngayazi ukuthi nganishiyana isendleleni nani ningazi ukuthi kuzokwenzakalani. So bathe nje ngicalele ukuthi sebe right, ubhuti seka right and uyayisola ngakho konke. Siye safuthi some advisor ukuthi kunezinye izinto ongamelanga ezenze lifeini, njengokuthi ethathele abantu izinto zabo without permission ngoba ibusela lobo. Abanye abantu asibazi ukuthi basebenza kanjani. Umunye umuntu ngamthathela into yakhe ebuye kwenze esebenze ngendlela yakhe and leyo nto ibuye imoshe impilo yakho yonke. Bengithi nje guys nginizele ngefollow up leya kaSipho ukuthi umama uye wajabula ukuthi indodana yakhe seyibuyile isemandleni ngendlela oyazi ngakhona. Moleni manje sibulisela kwakhona kuni nonke. Lami igama ningu-LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ifamily lana bathi banengxaka abanayo, bacela nje ukuthi iJozi Bioscope ingenelele. Siswami njani? Ketene kaya buti? Ngiyaphila nami sisi. Usisi ngicela nje ukuthi sixelele ukuthi igama ubani kwaye why usibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Lebitso la ka ke nna Bontle. Ke na le problem ya abuti wa ka Thato. Ke yo abuti wa ka. Abuti wa ka ba senya mo locationeng ba utswa. So hona le ntate o ba romang hore ba utswa. Ba utswa ntho tsa batho and then ba di beya ko ntateng o. Ntate o hlokomeza mphakathi ase only fela abuti wa ka. Ntho ntenang ko hona le bana ba banyane mo. Bana tlamile ba ye sekolong, ntate o nka bana ba utswa dintho tseo ba di beya mo. Like ho kopane and he's been twice ko tropong. Aya tshela habedi. Then nna ke nno tlamile ke bone ho etsahala eng. So manje seka ukukhuluma naye nje manje ubuye ke na o tswa tronkong. Abuti o ntate o ha ankile bana ba. Wa banwisa wa hlokomeza. Tlamile nna ke bone hore wa ja Thato. The next thing o ntjotsa go wa tsamaya o lo phanda kae ngwana ka bane go tla sena nix. No guys, ko paleng thuseng baba nna ke phone la maponesa ha ke totally any other help. That is why ke tse mohlomong lona ha le katla ke tlola ke le bona le thusa batho. Ke kopa le nthuseng. Ubhuti kuyaphileka? Ngiyancenga Godman. Ngiyancenga nami wendoda. Ngisacela nje ungibeke esithombeni kancane wena mfowethu ukuthi kuhambani kwenzakalani kahle. Eish Godman la ka go Chelevar. Abana ankelile ne. Le ntshwere ka ntho engwe kileng ka ishale na Raspana ra share jwanong ke botlo tloela lifestyle nyana eo ke gotlile boskelanyana wa bona jwanong go ntlong ke a tswa ke re ke lo phanda mara ke gotlile le next no ke nkile ke recruiter mauthi ka istrateng ha ba tlo tlwella ka bana every time ka o khalemela ehlisa moya hayi one thing ngwana o mfethu uya understand ukuthi lento yenzayo ihetha kanjani usiswakho. Godman ke understand gore ke le matsamphakathi ne mara ntho ya ke etsa ka lerato gore ke a rata o yetse go re fela bothata buiwana Godman le ntshwere ka yona eish yo Thato nka le bana ba batho ba banyane o ba kenya o ntate o
Bantu abadala bengisacela nje simele la kancinci ekoneni sizokwazi ukuthi imoto zikwazi ukudlula in peace. Unkale bana ba banyane o ba kenya untatamolo o. Ngiya understand ehlisa umoya O tontsina wena. No, hayi phela ngicela ukuthi ungamenzi kanje angithi ubize thina. No, ke khathetse. Mfowethu oza la mina ngizokhuluma nawe njenge man to man. Uyabona wendoda amadoda. Usisi wakho kudala ekucebisa ukuthi yeke lempilo. So uthi lo baba ukubambe ngani kahle? Eish khotman laka le ravalo khotman le ra roundong wa bona ara roundong wa tsela ro be le meranyana e tsalang ona mo case nyong tsere tsamaya jwanong mera ya teng utlwang fela le di meda utlwang fela yehlisa umoya ma a ke tsebe ka bana ke sebetsa ke patale le di insurance o tlo pata keng it's fine ma o tla pata ke lehlaba okay so kuleyo mera leyo ukubambe yena usekubamba kanjani mhlambe lapho ngoba ngivusiswa ukuthi sewuphuma ejele boma 2 times awukabhataleli icala lakho mhlambe akusweli patala le kuthi fela 6 months ya uqala beketswa ka pele so yena angizama ku understand la kuyena ukuthi lo ukubambe kanjani lapho yena okay khona go bele straight wa ska ya kwaleko umfile kana ka randong or fa dikane jwanong since after ke tswere ka matswa ka straight so re after o tsala senior meda a senka asbe jwana sibile so jwana hona ntwe nka khona ngwe gore o tsebana le yona sibile kae jwana o ntshwere ka no re ska le balona le mmele re entseng plekeng jwana ke yona to ya ntshwere ka teng ha hona ntwe khona ngwe yetsa jwana o tlamele ke recruit bana ba bangwe ba banyane ka mo tsa bana ba ka tsa sasa ko beile ka tsona ko beile ka tšhelete tsa bana ba I understand o fitla o jala le magotso a bana how useless you are okay mama ngicela ehlisa umoya okay mfowethu ngoba sosibizile thina la si Josie Bioscope and sesingenelele kule ndaba wena mfethu usuyimisele ngani ngempilo yakho ke lo change khotman la kwa bona go tlo ya skela ke tlo lo tswa boding kausa ke be hotel lining wa bona go tla skela nyana ke tsetele bo matric after that maybe ke thola re modimo mpeile ka tseleng e sharp ke nka go no re ke university nyana bona so yini mhlambe izenzo ozenzayo njengamanje ezikubonisayo ukuthi so uyambonisa usisi wakho ukuthi so uyimisela ukuthi uyichinje lempilo because angeke angifuni ukuthi lento uyisho ngomlomo kuphela kumele kube nama actions ngoba uyazi ukuthi action speaks louder than amagama so wena inkulumo kuphela leyo angeke ngiyithenge mina uyabo into engizoyithenga ukuthi usho ukuthi mhlambe sokuqale kuphi lokho kubonisayo ukuthi you are working towards ukuthi uchinje ube ngumuntu right okay khotman la ka bona for none sicale ke buletse khawashi nyana ke bucket ke bile mo gating ke tlatswa dikolong ya teng ho dutse ka dipia le tsona dikoloi tsa what if ke tsa ba di utswang ho dutse ka dipia mo fatshe wa tsubiwa a ke bane next engwana ya tsa nthatha o useless no ngiya understand ma ngiya understand angithi mfethu la sifuna ukukunceda uyabo sifuna ukuncedisa wena because still mayingabe uyivulile ikhawashi mara le ichomi zakho ezibhedayo safika lapho uyabona ukuthi ayikho right leyo nto ngizophuza ibhiya lapho ayiboni na awuzekwani wala itiwe ke ngintho ba itsuba ngentsamuzi di drugs tsa makhaladi yona ntho kumphu no I think wena mfowethu into esokunceda ngayo manje ne ukuthi sihambeni siye kule Grootman angisalihlali kude from la alule okay so sizoya kulelo Grootman siyodila nalo qala yabo silibone ngoba nalo siyalidinga kodwa wena mfowethu kuzoba ngcono ukuthi for the sake of ukuthi ufunde inhlonipho yabo kuzoba ngcono ukuthi mfethu sikuse mhlambe ko disciplinary camp into efana nalezo uzokwazi ukuthi sikline igazi ngoba le gazi lakho lingcolile ngayo yonke le nyaka I can't wait to la tentato yebo ayisiyakho ibile wa bribe ngwana okay ngoba ngiyabona uma ukuthi ngendlela okwade ngayo ne so into izoba ngcono mangicela ukuthi singawalki nokuwalka ke kwatile ke research really two kontlu research really two wa utlanta temduma kankani ntlu ejiwe singe Mr Jones fakani bafake emotweni sambeni okay guys so into soyenza njengamanje sizoshaya imoto lana wa Mr Jones ngiyabona kudala sisebenza since in the morning and kumele siye somewhere masuka njengalana khona la kumele sishaya imoto siye ngakhona eNorthwest so angeke sikwazi ukuthi sibe siwalka njengamanje into engizoyenza sohamba neteam siyobona lo madala loyo ngoba ngifuna umbona ngamehlo wami ukuthi wayezohlukumeza iyouth eyifake ezintweni ezimbi kanje
ebathuma ukuthi beyotshontsha izinto. Phezu kwaloko kuneyibhamu involved, ibhamu ezingekho emthethweni. Abantu abakanje yibona abantu kumele sidile nabo ukuze i-community yethu izoba safe. Ngoba umphakathi thina, it takes a community to raise a child. Mangabe leyo community seyifull of abantu abafana nalo baba, shoot intsha izoba kanjani, ifuture izoba kanjani ngoba labantwana laba, we are the future leaders of the nation. Shoot mangabe thina sesiyabheda abantu abayi future leaders of the nation, i-nation izoba kanjani in future mangabe sokubheda thina intsha esakhulayo. Ngicela ke nina babukeli ningayindawo, I'll be with you just now. Well guys, sifikile lana umama uthi khona lana la ejaredini kuthiwa kuhlala khona ubaba. Sizongena ngephakathi ke sicheck ubaba sibone ukuthi esixelele kabanzi ukuthi why esenza lento yenzayo. Angithi kulana mfethu awusilahlekile. Yeah, kona yigo man la ka se fair na yi. Yiko ne mama. Ken hare Ken. Okay. Hey, ungashiyi usijaheni. Ake o batla o lo pata tse ding. Ujaheni. O batla o lo pata tse ding, o lo muthi. Unxamele uyaphi? O batla o lo muthipa hore ke bawo. Mama ungarasi kwa yena uzobaleka kaloku mayingabe ukhona. Oh. Kubhizi la kunethayili from egate-ini nje ngemali zabantu, ngento zabantu. Warifu uzobale akahlali nefamily lo muntu. Hayi. Uhlale eyi-1. Kiyo mtato kiyo. Mama Jones sanibona time. Ke tla bontsha ke nna mama. Miyekeni umuntu omdala angithi Ha ke motlwalle ntate. It is khuluma baba. Umuntu omdala. Wait, ngifuna ukuthola esikolweni. Okay, manje abadala no. Mama kunento engifuna ukuyi-understand la ngoba ngize khuluma ngale mpathi uthi akazazi. Baba. Baba. Ngiyawusapota wena khona ngicela movie le wento le. Mama ngifuna ukukhuluma phela. Baba. Okay, umuntu omdala. Kunento engayi-understand. Nabo la. Okay, khuluma nami ke. Ngifuna ukukhuluma nawe. Uthi lezi zinto zazi kanjani mara zikwakho? Ngifuna ukukhuluma nalaba. Uthi lezi zinto zazi kanjani zila kwakho? Bahlanya angizi. Mr. Jones, come. What's here? Kambo. Kambo. Vula la. Imakhofisa abantu. Sikike na musiki ni uthi. Kize di draya. Di ayini. Kize kambo. Okay, wait. Kuwena nruma untsori ngentlu ngesososo. Kikene. Ima mfethu ngoba manje sesibambe ngezandla zethu phela la. Ama fingerprint sezongenelela nakuthi. Mama. Ehlisa umoya. Mama, ngicela nehlisa umoya. Ngeke phela sokhuluma. Okay, sokhuluma kanjani nomuntu omdala mangabe sinerasa kanje? Baba, ngicela ungitshele la. Ngicela nisuse mama. Okay, usibiza uthi sizosebenza manje sokurasa kanje. Okay, ngicela usiyeke siyasebenza kahle. Abantu abathamayo. Because kube nizele nodwa ke umuntu omdala sinashiya thina mangabe nizosirasa kanje ngapha sami kuninceda. Mama, ngiyahamba mina. Siyahamba siyamshiya siyahamba ngoba angeke phela sami ukusebenza niyarasa. Okay, so sizoyithola kanjani impendulo kubaba mangabe niloke nikhuluma kanje? Okay, ngicela ukukhuluma naye kahle. Baba. Umuntu omdala. Ngicela uku-understand. Angizomamela wena ngithi lezi nja zivumela ejaridini lapho. Aziphume la ejaridini lapho. Okay, kunani lapho? Wait, what's here? Ngibona nje ama-dustbin amaningi la. Kunani la? Muntu omdala baba. Ngicela isikhiye sala. Ufuna ukuvula lapha. Let's go. Siphi? Ningi le. Oh. Ngithola bathu Ngicela isikhiye salapha. Nazi isikhiya uwesontsile lo. Umuntu omdala. Uyabona ukuthi umuntu omdala ngathi somdala kanje sizokulayita umdala kanje ngeke kube mnandi. Uyayibona? Uye lo sontsile. Jonke plan kushayele. No, uzoletha amarasa njini.
Uzirasantini muto. Hey. Unze le map. Baba. Ore ke champa shwa le bota mole. Umbontshitse. Okay, Hey. muntu omdala silana ngoba maybe understand Yena silana ngoba umphakathi uyacomplaina ngawe and labafana laba yababona Ukuthi balethe izinto kimi. ukuthi uwo bathuma Bahlanya. manje okay nginika isikhiye ke sivule lapho umuntu omdala Anginazi isikhiya siphethe uye no. okay lama ayini nama wathwathi la agcwele lana afika kanjani la why singahlala endlini lezinto ama ayini yonke la nama oven Uye lo. oyenzeni Wenza le nonsense ayifaka lapha. esuke ethunywe ubani uyifaka kanjani kwakho Kona mfunga address. umuntu omdala Uyahlanya. umuntu omdala yabona umuntu omdala kanjani ukuthi uyobhadla ejele umdala kanjani Ngithi mina uyahlanya. ngithi uyazi ejele kubanda kanjani ngoba wena amathambo wakho sekamadala awuyisabeli leyo nto Mamela ngiyayiphikisa leyo nto. Okay. Khulusa umntwana. isibhamu ziphi Isibhamu siphi? Isijunior. Uthi nginazo. siphi isibhamu umuntu omdala Mina nginazo isibhamu yena akakutshela ukuthi sifika isibhamu. umuntu omdala okokucala awufuni isikhiye salapha okwesibini kugcwele izinto la Muntu omdala. imani Hey wena, kwena utsiba isikhiya samole wena. usazi kanjani ngoba Wahlanya. usazi kanjani Ngoba kwakho? sanyamalala, umuntu sanyamalala. omdala uyabona umdala kanjani and angiyithandi lento Nithi uye owaziyo. lento phoqa ukuthi siyenze umuntu omdala asifuni ukuyenza ngoba umdala okwesibini umdala for ukuthi uyobhadla ejele yakho uyazibona Ngithi mina ngiyejele uye uzoyejele lo. Stella, please let's take it down. I'm going with him. Let's take him. Take him. Chi, hey man ho, angithi senze umsebenzi wethu. Chi, thathani lo madala nihambe naye. Chi, awuvale la qala. Vala lo mnyango lo singashi kuncolile. Okay, iman, guys. Mamela la. Angithi asikaqedi. Kwa wena sihamba nawe nkabi. Yeah. Angithi ngifuna ukuthi siyakunceda la. Yeah. Siyokufundisa inhlonipho kwa. Yeah, sure. Yebo. Ngasiyazi. Lezi zinto abanikazi balezinto uyabazi. Yeah, kuthama ukuthi senteng. So singabalanda. Yeah, dingata mpe, dingata. Tse ding o di khelle ka montlu. Ngifuna mama ima ngicela unginikeze ngeke ngisebenze. Sihamba naye lo muntu. Silanda abantu one by one ababatshontshela. Mama ufuna ukuthi lo muntu echintshe uyazi ijele asilo ijele ayisilo lokubulala umuntu elokufundisa umuntu nalabantu abalahlekelwe izinto zabo ucabanga ukuthi bona ba happy laba khona so kuzomela senze izinto I'm not happy at all. uzothi makabuya uzobuya seka right umfana ngeke mama kumele wonke umuntu must pay for izenzo zakhe angithi uvuna lento oyitshalile okay hayi size okwamanje ngisafuna sidile ngalento ngicela sihambeni jizothi izani izothatha lo mfana lo engazebaleke mama uyeke idrama sisi kanti ubusibizelani la mangabe awufuna umntana kini ethi angiyazi le drama yenziwa lo mama manje angithi uthe ufuna sikuncede ngicela uthathe lo muntu ngeke sisize ngawe mama guys niyabona ke sifikile lana emakhaya ngicela nizame ukufonela amaphoyisa lapho guys ne ukuthi bebuye lana sosesha lesibhamu lesesilana nayo yonke lento la ukuthi siyibone ukuthi nomphakathi mawufika la uzobona kube namapolisi into esoyenza njengamanje guys ngoba niyazi nana abantu bomthetho abathanda ukuthi masingabe siyashuta sibe siloke shoota bona bekhona uyabo ngoba bona basebenzi ngama camera ithe sisebenza ngama camera ayibona so into esoyenza njengamanje sothatha lo mfana siye door by door lande abantu labo watshontsha khona lezi zinto size nabo la abantu bezochuza izinto zabo umadala uzosinikeza yena isikhiye mayengaba basinikeza lesikhiye so breaker lapha ukuze abantu bebone izinto zabo ezathathwa bezifumane back uyayibo
mara sifuna ukuthi uyabona ukuthi i-community nje iyamoshakala. Uyabona nje umadala wabantu ukuthi akafuni ukusiphendula into ecacile, ngazi nabo uphuzile or kwenzakalani ngayo, kodwa so deala naye ngendlela right. Mangabe unenkinga nawe nambukeli, ungalibali ukuthi usibhalele lapho josiebioscope.co.za. Only follow ishe inkundleni zethu zokuxhumana, sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook, sikhona yonke indawo. We are Josie Bioscope. Most of your all guys, ngiyacela ningalibali ukuthi ni subscribe, ni comment, ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga uncedo le Josie Bioscope. Sizonceda i-community, umphakathi wonke umuntu encedakala. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.